Omo fa some no right no do mo fa Kotoko na da so ben mo frɛ ba Kotoko na be try nipa ya twu Kotoko mu nsu ye green no ba Kotoko na be try mo twe ne Kotoko mu nsu na ye green Jawa sam Asante Kotoko ye training ewa adakogya ache eniema bay na ekoso ewa adakogya ache ye de beba ai players are likely 98.3 FM make trip no aha onum say etina last training be koso 1 hour ewa adakogya ache ni kosi adaso na team no ebu ni ketem akwa akopie mu ewo eye tamale na omodi game no etimi ahyesia so eno ye MTN FA Cup obia nyobia Asante Kotoko ene Kerala United ene di ebebo ani eda juada na players no ye de omodi ni betu judwa ai we are three back na ena Dr. Prosper Nete Ogum yes enya sam ketu akra three back na yankwa homa no so ntentam na yankwa Kotoko training grounds yes yene chairman K5 bankomo hello chairman good evening chairman la bibia bokode Nyankopɔ adaro mo. Ye de radiase. Chama enya ntie se akopie mu ewo adakogya ache. Oho ena krobia Asante Kotoko tentre wo mapom. Na edadwoda omo ne Kerala United etimi di akobo ani ewo MTN FA Cup no. Na enema ekosai ahokeka no eso woni. Ni amedase. Nitia mi yaka 20 pancheme. Nyahwe. Obia ni nse ye breki leg no. Na nyame ya aduma. FA Cup de o ma balotwa nyame ya aduma de ada. Yemi kalala e ko be family. Ena sisi ye Kotoko team se ni sitia no. Yempani phone video. Silver 98.3 FM. The quality of the first one, you don't boy team and nothing with the gun. You be sure. It's your name. My neighbor Nazir, I better training ground. See a barbershop because remember, see you training for an implement to be and to for an hard. You are back with the show in crown. So that was the other. A Giadano and meeting a crochet, Carara, the American. So buy and secure my way for media. Just your coach is technical team anyway, because we can commission on the show mobile. And we can agency sure a boys in one. It be a can because this time Kotoko players no matter one you know in your bimbo. Since you are about training and the show and no more ready area. People are no cafe corner. Afcon no say or more bar no marco water break. To see I won't say play no. Or more water break. Silver 98.3 FM. I throw back system na yebo. But the academy team fan to get. You be me asana here. Yo, chairman yadase na chairman. Second round di Asante Kotoko. Na obesan we. Yenim se eye 2 enanka Kotoko sign dem ba ko anye ye. Sesi amno kase de Emmanuel Kotei. Ai onu ye new player waba omo makanya ohwe omoda. Ohwe ne mmode mbona obetima 15 eso wani. Dunia ai Emmanuel Kotei o ka so ye be start league no. Kotoko ene Nswatama ebo friendly match. Okay. Me kai pa last friendly match I born o Baba Yara no. Sada no me ka se Nswatama for 2 pa de. Sylvester na wo ho no ma. Enko Nswatama ho bi. Silver 98.3 FM. Oche Bantima hene.
Fata masam na meka. I make and I so na no bant wa hipa na wa ko ma kula ni nkoda. I Ko beta ho. E na ampani ampa ya di na tira ya di na ba. Tini bi akula ni de mi bo obodada. Tini afi na he ba be bibia. And now on top of everything, you be hu ni nso. Okay. Ni de ni so ni se ni pe bi cafe. Play bi o ho a. Ye be gi no ho so ntini enye bi baba yara ntini mo. Enye sa church we bia because akula no kuma to bed. If you can think from here ya ni na ni bi ha. Omo fa sam no mra no do mo fra Kotoko na da so ben mo fra ye. Uba Kotoko na be praye. Ni pa ya tun Kotoko mu nso ye green no. Uba Kotoko na be praye. Hey. Mo twe ni Kotoko mu nso na ye green. Ai jawa sam. She says a green, what you think yellow. Hey! Chama some no say nka Kotoko mu ensuo de nka moja na wom. Moja nso de say kokko. Yani America to say ka de besi ni so o ka se de ben de be. Amasa de bi o players so mun to mo ase. Players so mun to mo ase. Nye ya ne no mo nam. Ah, ya fa se do bobo ma ye. What pra? Kan ko ni che. One kind of question wepra. No ya ko hu se wepra. O se me do ko fa. Nam si atitititi nyema bebre nti. Na de yekọ na Kotoko na de ende. Masa. Ni ni bra yo sisi ti we ya be penta chacha papa bi aba da ko ja ti ya no. Ni se yi na bro. Chama we de aye ada me kura me ametia kura ye mhihie because chama K5 ka se de besi a in fact ama me kura me yem hihie me because there be na so ko transfer dia o se no kura ni there bi ya se na akin e no so transfer asem ho in transfer sa da ko ja tin ade try no 98.3 FM ekobasa amasa akwanto aho bi ma na what is ko ni chama na safu tela so nsam no so o no so minim say asa watiti bia say asa wasesa ne din obobo ewo Bia United na edin ye Charles Opon okọ Karela a different name oba Kotoko so sa na no so no utiti bia no so no say na wo ka no na bi o ha support of ni Kotoko se omo ti sa asem no omo fred Safu catch me say asem se ni ate e ti say Safu sin ye no kre enye no kre dia se da bia ko du ni ame ya aduma omo be fred no omo fred no ko ni ye no kra sa tin dia no bo omo fred na se no kre dia what many ye be hwe dia Silver 98.3 FM what the control of supporters ye gidira mu sa Kotoko supporters no uju bi no mu ho asabe nti ase so asem we abai supporters ni bi ka bi so kan say ye kan say asem bi say ba ye nyama ye mpanimfo nso mo frɛ ne ka kyerɛ o se nya no korɛ for example chero mami kan so akoya ko fa ne kimfise ko sense baba yaya ono kwa no nya ball no yeah baba yaya we dey near the same thing Kotoko mpanimfo bi kan bi sa no se nya no korɛ omni chance kan ya to se nya no korɛ ana mu defending no we dey also nya no korɛ anya no korɛ dia kwai okoba na esi nya no korɛ dia fine na akoba so na no korɛ dia so ye nya wo de beka on ti asem wo se ma ni da ho na nipa no ko oba na afọ ye bibi a ne yaka obi ko timi ka se Kotoko yibo look at this we be that Silver 98.3 FM oh se atu e bo ase ye nyina e hwe anya no korɛ dia ko status as a hwan ho for school class hwan o can be any thing no crowd fine because since akwa see tia uta ntemi yen ka problem bi ani ye mo ko na se ni obi na ayo because afraid of the and I think no crowd I send you how simple but say the fast and for so bi ani so o sam ye tue bo ase Chairman Monday MTN FA Cup against Karela no ebekọ ye Asante Kotoko be share
I say no, you're being a better now. And you're Bobo who they are commanding. It's me, Kotoko, Duko Bobo. Let me be a harness and Kotoko. Where there's a Kotoko. Silver 98.3 FM. You're very really good. You're a Kotoko team. You're a music here. We can't be the not the goal. Go be pa Makwala Ashen. Or no, I no. Sir, Master, Papa, she said him no. When she said, yeah, but a yara, no credit back, okay, Kalala, Kotoko, so. How tamale? I had a song. Chama, oh, dear, oh, can I be Judy because